Analiza zemljišta. Uvek pričamo, svake godine pričamo o tome. I verujte mi, najveći broj proizvođača to ne radi. Sve na pamet, odu kod hladnjača, odu u apoteku, šta ima na lageru, evo ti ovo. Znači, ali to nije dobro. To može bude u određenoj meri dobro. Nekom se pogodi je dobro, negde manje, negde više, prosjek, ali to nije dobro. I ne radi se analiza zemljišta za džabe. To nauka kaže, to iskustvo kaže, to svi kažu. Zašto analiza zemlje? Osnovna analiza, znači na kiselost, azot, fosfor, kalijum, znači humus, znači to su osnovne analize. Da ne pričamo o mehaničkoj, da ne pričamo o mikroelementima drugim. Znači radite osnovni, mnogo ćete toga znati. Pribor, jedan našov ili buda, kesa, džak, olovka i papir. Zašto je olovka papir? Pa da se zabeleži koji je uzorak. Evo kako se radi. Znači, ovo je red maline, ovo je malina. Stavili smo metar, ovdje ga Miloš je to lepo, što kaže čovjek slikao, 25 do 30 cm da se napravi rupa za dubinu našova. On je obično 25, 27, 28 cm za dubinu. I onda se svuče jedan šnit od ozgo da bismo dobili ovako. Od nožem odbacimo ova pera, da kažemo, za strane i dobijemo profil zemljišta od 0 gde je trava, visoko travke, do 25, 25 do 30 cm dubine. Znači, ne sa 25-30 cm dubine, ne sa površine, nego celokupan stup. I onda, znači, na više lokacija na parceli, 10 lokacija na parceli, znači, uzmu se takvi uzorci, ali nemojte da uzimate između maline. Imali smo slučaj čovjek između maline i ne gađaju se. Kad pogledamo biljku, vidimo da je raste, da je kisela zemlja, ali ona jednostavno ima problem. On je uzorak zemlje odavde. Malina pokazuje kiselost, ali on uzorak odavde i analiza dobra. Znači mora se uzme pored maline. Zašto? Pa malina tu jede, je li tako? Tu je bacamo hranu, odatle uzimamo uzorak zemlje. Evo ga, znači svi ti uzorci se smešaju na jednu gomilu, znači i izmešaju i od toga se odvoji 1 kilogram zemlje i evo ovdje, znači podaci, ime, prezime, katastarska parcela, naziv parcele, broj telefona ili e-mail na koji može se pošalju rezultati za analize i sam preporuka za nego zasada. Jednostavne stvari. Evo ga Miloš, naš agronom u laboratoriji, on će vam izraditi preporuku u crtama. To bude 5-6 lista. Svi dobiju ovako preporuku. Evo, i sa nekim opštim podacima, i kiselosti, i đubriva, i hranivima, sve. Ali ima 6-7 glavnih stavki na početku. I to vam je ključ. Znači, u startu je ključ. Ima i opisno, i slika, primjer radi kako se ovdje sade sance, kako se održava tokom godine, koja sredstva se koriste za ishranu. Mi oko zaštite ne ulazimo mnogo iz prostog razloga što vi radite sa raznim otkupljivačima koji oni imaju svoje sisteme zaštite, a da kažemo, neko radi internalnu proizvodnju, neko radi komercijalno, neko radi evropsko tržište, neko radi američko tržište. Ne koriste se ista sredstva za zaštitu, znači da kažemo za svaki kupac ima svoje zahteve. Zato treba da se prilagođavate vi, da uzimate preparate, da kažem, naspram te hladnjače da predajete. Mada imaju proizvođači kojima to nije potrebno. Oni koriste sredstva, najvećoj meri organska sredstva, kombinuju sa ovim sintetičkim, imaju fenomenalan prinos, nemaju rezidue, znači nemaju nikakve ostatke pesticide, oni mogu da prodaju bilo kome. Evo drugi nastavak, opet što sam sad pričao. A zašto analizu? Tačno doziranje đubriva. Nastavio sam ovdje bacanje. Kod nas je izraz bacio sam đubre, je li tako? Znači, bacio sam đubre. Ali verujte mi, u velikom broju slučajeva, negdje 30-40% je procena da se bukvalno rečeno đubrivo baci. Znači, samo jednostavno baci, bukvalno rečeno da ste baci. Bolje da ga niste razbacivali. U mnogim slučajevima. Razbacuje se đubrivo, a niko ne kontroliše kiselo zemljišta. I dođemo u situaciju da moj školski drug ima kiselost 3,7 i 3,4 na parceli. A hrane, fosfora i kalijuma uređaj ne može da izmeri koliko ima. I džaba njemu zasad čili i propada. Zašto? Pa kisela zemlja ne može biljka to da uzme, razumete? To su jednostavne stvari koje se dešavaju znači, uopšte kod proizvođača, a ništa nije skupo i ništa nije komplikovano. Samo malo treba dobre volje. Imate kontinuitet u ishrani, znači od leta, onda kažemo prolećan, zimsko, to rano u perioda skroz do leta do jeseni. Dobar porast novih izdanaka, i sad tim nećete imati problema. Visoki prinos i visoki profit i ono što je najbitnije, imat ćete dugoročne zasade. Neće da bude godinu, 2, 3 i ovoj 3 godini propao mi zasad. Zašto? Nema organske materije, znači taba se sa traktorima, prskalice, herbiciji, nema okopavanja, sve to i ne može. Biljka se bori prvi godinu, 2, 3. Zašto? Zato što preorana zemlja, makar u statu isfrezirana, poboljšava se struktura. Jedne godine sabija se, druge, treće,
Završena priča. Još se sadi po raznoraznim zemljištima.